District eya Rengo eine amasaza 3 agarimu Bukoto Midwest, Bukoto West ahamwe na Bukoto South. Ahashaha hibiri hezo mukasheshe amahurire gatandika kora banamo gariko reka ngo bamwe ahaminyeto yabesimbire na mnonga b'ikibine cya National Unity Platform babuzibwaho ngo kandi batwarwa omyanya yetaketegerezibwe kuronji nabwanyuma ahamyanya yo kutereraho akaruru haba hari habe kibine cya NRM abandi bantu bace otireho na nabo abari kuteza obururu. Bitu omukugambaho na bamwe hombe kibine cya National Unity Platform bagira ngo kwina abantu bagaba sente ngo bitu buri yayanga sente wena bamubuzaho bade batuwe emitwalo 10 zibankubidde simu ne bangamba nzije none emitwalo 10 nembagambe zo sede skolaki sizagala ne buli kise yaziganye obudde buno nga yabadde ku kifo ky'abwa sente bi ebyalo bitono nnyo ebibayina kati abandi bongera bagira ngo no mu register aho bayihandikise bashanga amazina gabo gatarimu ngo kandi nabandi bashanga ngo imyanya ibabiri bari yo kuterera hakaruru nayo ekahindurwa twire kalalezi mutulaga mwetuli nange mbadde nondera kya bobo naye nesanze nga siriyo bantaddeka kuno nga na application zange tezakomawo nga bandaga siri mulonzi nali musale nnyo mukuza nomination forms ezabavubuka atali ndakunya matinde kugombola ngiriza abavubuka nomination forms bichalo cyane kimwe kingashifunye abakulembeze ye kitukuye nkiko unakulwayo kulabanga abavubuka betwagiza forms abasujja kale bitu omkugezaho kwenda kumanya enshonga yona ahiyatandikira mwe bagira ngo aba NUP omukandikwa bakakoramu enshobi ngo kandi baburobwire obwo kugarukayo okuzitereza oyire cyo kugira ngo emyeto emwe tiyarebeka abamwe ombebembezi omukibina ekya National Unity Platform bajimirira ekemyeto obutetabaho mbintu ebya government ngo kugenda okuza kwehandikisa bwala bakuba kereri kusagala kubira cyo kusaidia kuwolereza mu ate government yakoze kino abavuka kereri bakuba yabwerere ekibagala tibakimanyi balanga mugende mwekebere mu kalala mugende mukole biki bwala bakibajodde nga batandika okuwayiriza ne batajumbidde ne batalina buvunanyizibwa abavubuka era kerere zaabwe zibakuba zabwerere batuyimba bitu oli chairman owekibina ekya National Unity Platform omulirengo Kibera Aloysius yahamya amakuru ago kwaturwa okwabe kibina ekya National Unity Platform kandi yagira ngo bwahati batandika kwenda kumanya abo ababuzibwaho kyagezaako okwatagana n'obukulembeze bwaffe okuva mu buli kasonda okulaba nga twa-identifying abantu abatuufu n'omuwendo omutuufu ogwaba bayinza okubanga bakoseddwa mu mbeera eno tulabe engeri gye tugenda okukwatagana ne bakama baffe mu kibiina ku ngeri gye tusobola okufuna ekiddako okulaba bwe tuyinza okupandolinga ensonga eno tuha kagabo owagambaho ngo omwe ombaletaho akavuyo ebyamugambaho byona yabyehakana bana bakulamu kusomesebwa byokulonda oba civic education era yenyinga esinga okuleeta obuvuyo n'enkaayana eziba ziriwo amateeka g'okulonda baba nti bagamanya abasinga ate n'abakulukulu ababeetoolodde abasinga amateeka agalungamya okulonda bagamanyi oli omuhwezi owa RDC omulirengo yahamya ngo ebyokwerinda byababirije kandi ngunana abo abali kugamba ngo babuzibwaho nibaza kwengera ku kyondozibwaho gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.